Uma uvuka ekuseni thatha lelo phenti kade uligqokile, thatha ulifake emanzini clean, shukushu ukhipha insila yaleli phenti lelo osuligqokile. Bese uthathe lezi insizwa ezizobesele zesikhafulo lezinye uyifake kuphi, uyifake ngaphakathi ebhodleleni kanye nalamanzi lawa okungcola kwephenti lakho. Bese emva lokho uyacukuza. Uma uqeda ukucukuza kumele uthole into engathi isithombe kanje. Isithombe noma ese-ID, ngithi abantu ese-ID ngoba isona esigqibeka kalula. So uma uthola ese-ID usiprintile bese uthatha leli bhodlela lelo usuhlanganisile kanye nensila yakho kanye nalezi insizwa lezi zikafulo. Bese emva lokho uyaphuza, awugwinyi khehla lami, yazi into engishoyo. Uyaphuza awugwinyi ukubeka la emlomeni bese uyasikhafulela lesithombe. Uma uqeda usikhafulela lesithombe bese usho yonke into. Uma usho yonke into ufuna ukubuka iy'nhlamvu zamehlo kulesithombe. Yazi into engishoyo. Khuluma usho yonke into. Uma usuqedile usigqibe lesithombe ngaphakathi. Uma uqeda ukusigqiba vala umgqumo usifake njalo emgodini bese uqede lapho usigqibe lesithombe bese uthele amanzi asele ngaphezulu bese uyahamba awusabheki emuva. Indaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophapha ekhanda enhlana sazansi ezifundazweni zethu zonke ekhona-ke eNingizimu Afrika. Once again siyabengelela la kwi-Black Life TV ibizwa ukuthi izibande zama-Afrika. Igama lohlelo, igama lami King Sicaka Ngakaluqa. Mase sifikile-ke la sokhuluma ngalezo y'ndaba enizaziyo ukuthi ithinta abantu nabelaphi bendabuko nokuzwa kuhambo labo nokunye-ke okuningi. Namhlanje-ke siphinde sabuya-ke nomfo kaMapholova sizozwa okunye futhi enye ingxenyana yomsebenzi wakhe nokwazi nje ezinye zezinto ey'thile. Pholo sibengalele se. Thokoza khehla lami right. Sikhona njani nini? Siphinde sibonane futhi. Siyajabula nathi. Yabona nje masiseduze kwakho sinethemba lokuthi njalo masikhuluma kuzophinde kuvele lezo zinto futhi ngoba owasho before ukuthi uyafunda siyafunda. Kunjalo nje impela khehla lami. Ungathuki futhi nakhona njengoba ngilethela unkosikazi namhlanje. Tokaza mhlophe kwa. Phela ukuthi useyasokole ekutheni ngilenge imshiye endlini. Yeah. So ukathanda ukuncika la eduze kwami njengoba ngangithe halamuze ekuqaleni ukuthi phela khona okuthile okuncane. Yakuzwa mfowethu. Ngikuzwa kahle kodwa ngiyabona ukuthi cha wensizwa nesisoko uyazama ukuyigodla lento naye umnikezile le yamfihlo yedliso. Kancane nje khehla. Uvela akasiza. Akezwa kahle impela hayi khululeka. Hello. Hi. How are you? I'm okay, and you? No man. Tell her all of your name. My name is Jessica. Jessica. Yes. How do you feel to be around this man? Since he is a traditional healer, by the way. I don't actually have any feelings about it. It's his occupation, you know, something that he enjoys doing, and you can see the passion in his work. He likes to make people happy and bring people together. And he always be surrounded by ladies. Yeah, that's just the thing, you know. It's a part of no, it's a part of the occupation. Okay. Yeah. You understand everything. So what if maybe I want to have like 2 wives? You're gonna be like, cool. That's fine, as long as they're nice. Really? Yeah. Alright. Asiqhubeke lo hlelo lethu sizama nje ukuthola ukuthi intokazi yakwazi ukukhuluma phela akekho umakoti ongakwazi ukukhuluma. Sesizwe ukuthi uyakhuluma. Mapholova asike lo dabeni lakho-ke sesisukile-ke kumakoti sizwe ukuthi namhlanje size ngento ebizwa ukuthi isikhafula. Siqale phezulu yini isikhafula? Khehla lami. Uyazi nawe phela-ke nasekuqaleni sikhuluma ngalento sakhuluma sasho ukuthi kunama-testimony and iyona into elidayo emakhambini ami engikhiphela ama-testimony. Sure. So kahle kahle isikhafulo khehla lami ngothi ngiyiqoqe nje ngiyilungise khona engazezwa nalokhuzana. Isikhafulo nje khehla lami esikhathini esiningi into esetshenziswayo ekutheni iyolanda umuntu osukuthandana naye. Sengikhulumela kulezi zothando. Ngoba phela isikhafulo sihlukahlukene ngendlela ehlukahlukene nangithi. Uthola ukuthi sikhona esinye mhlawumbe ukuthi uma mhlawumbe uyokhafula umphathi wakho ukuthi mhlawumbe umxazulule mhlawumbe inkinga ethize. Khona isikhafulo esobumnyama esiyobhidliza mhlawumbe into ethize. Sikhona futhi isikhafulo sokuthi mhlawumbe uthuma amabutho ukuthi ahamba ayoyenza into ethize. Khona futhi yabo zihlukahlukene nje khehla lami singayibala kuze kuyoshona ilanga but lesi okweyesami isikhafulo sothando ekuyisona esilanda umuntu osehambile ngokwenhliziyo, osehambile physically, yabo, ongasekho nje eduze kwakho.
Mfowethu uma uchaza ikhafulo noma abanye beyichaza bachaza ngendlela ehlukene nayo njengoba chaza ngendlela kwamapholo bokwenziwa ngayo kusetshenzwa ngayo. Yeah. Abantu bakhafula abantu abathandana nabo usuka wamenshina, bakhafula abantu abahamba ngomsebenzi abangasabuyi, bakhafule abantu abangathandani nabo at all njengoba nje ufuna njengoba bafana nje bafuna ukuyishalisa inqa nje entombini bayikhafulela intombi leyo abayidingayo. So uMapholo bakasidescribe lapho-ke ukuthi-ke usebenza ndlelani yena, umukela lonke lolo hlobo lwabantu noma kunabantu abachuzayo kwisikhafulo sakho? Ngokuhloniphisa nje khehla lami nakhona nokuhlonipha umuthi. Esikhathini esiningi ngiye ngihlale phansi nomuntu ngimbuze inkinga abhekene nayo ukuthi yini ekwenza ukuthi uzofika la uzolanda leli khambi leli, bese ngibe sengizwa ngempendulo yakhe ukuthi kumfanele yini ukuthi athole leli khambi, ngoba phela-ke ngiyasazi isikhafulo sami ukuthi siyamlanda umuntu and angifuni ukuthi umuntu mhlawumbe usumlandile next thing umuntu usuyamhlukumeza, ngoba yabona nje bakhona nje lezi zinto zokushaya abantu besifazane benqunga beshawa benziwa yonke leyo uthola ukuthi manje wena ususiza manje umuntu wrong ukuthi azoyenze njani azoqhubeka ahlukumeza ingane yabantu. So ngithi mengikhuluma naye kuba nemibuzo engimphosa yona engekho direct ekutheni uyi-abuser yini, but ekutheni mhlawumbe nakhona mengimbuza ngibone ukuthi uze ngokuhlupheka ngempela yini noma mhlawumbe uze yabo, ngoba ngithi mengiqala nje mhlawumbe umuntu ezolanda leso sikhafulo ngimbuze ngithi mina uhambe kanjani umama, umthintile yini, umshayile yini yabo, ngoba phela into engacasula umuntu esifazane bese ngihlekela yabo. Angithi phela njengamadoda uzothi yazi phela mkhulu ngiyanqamba manga uthe ukuthinteka, sengiyazi mina leyo uthi i-red flag le yabo, ngoba phela sesingasho njengamadoda sihleke kanje kanti mhlawumbe ngempela uzoqhubeka am-abuse lo muntu. Ngivele ngiwelele ekutheni yazi ikhehla lami lo muntu uzomela ukuthi uqale wena ugeze kuqala, singambalekisela ekutheni athathe le nkani ngoba ngiyazi ukuthi manje uzothatha lento le ayoyisebenzisa ngendlela ahlukumeza ingane yabantu. Ngimtshela athi uqala ukugeza kuqala ngimdeleyise yabo, uyozazazaza ayeke yabo. But umuntu oze ngokweqiniso othi emkhulu mina lana ngahamba ngayothatha i-loan, mengithatha i-loan ngathatha i-loan ka-300,000 and lo muntu ngamlobola ngaze ngahamba ngawuvela nje sikhuluma nje bese enhlelweni zokuthi nje ngimthele nangenyongo abo unkosikazi yabo. Kwase kuba khona-ke umfana wePholo wafike wathatha. Uma esethatha umfana wePholo angimazi noma wamsebenzisela iy'nkambi naye unkosikazi manje akasafuni ukubuya ekhaya and manje usezwashiya ingane kubo nogogo wayo. So manje ngiyenze njani into enjalo yabo, bese ngiyamnika-ke isikhafulo ngithi phela sengizwile usizi lwakhe na umfowethu phela yabo, ngimsize nabo abantu besifazane uma befika uthola ukuthi umuntu wesimame uyakhala la athi mina mkhulu lo muntu lona wangiyekisa umsebenzi wangihlalisa lana wathi uzongishada nani uthe uma sekuhamba isikhathi hawu umuntu usethole ongathi usengcono kunami ngoba efaka ama-weave nama-makeup, mina bengithi ngiyimisela ukuthi ngibe unkosikazi ngiqoka amaphinifa ngimphekela ngimenzela yonke into, angimazi ukuthi usehambeleni wahamba kanjani yabo. Bese ngiyabuka ukuthi yazi ukuthini ngeke adlale ngengane yabantu ngoba ingane yabantu phela besisiyimisele and uma isibuyele ekhaya sizoba ihlazo. Bese malokho ngenze njani lapho ngikunikeza isikhafulo futhi lo muntu mengiqeda ukunikeza isikhafulo ngize ngim-advise ukuthi yazi mshana nangebutho lothando, umshana nangedliso langaphansi yabo, mase sebuyile yabo sesenzele ukuthi zonke izinto zakhe ziqine. Kukhona uhlelo lwethu esilenzayo la kwi-Black Life olubizwa ukuthi indoda ayikhali. Unensizwa efikile la yathi yathatha umuntu wesifazane kubo beyikhuza ukuthi cha qala ngokunye iyangakwenza lokho, yathi makuphela umsebenzi yaqoqa zonke imali enazo ihambe yolobola umuntu wesifazane, iyamthatha iyayohlala naye la kubo kwakhe lo muntu wesifazane. Uthe makuphela umsebenzi-ke lo muntu wesifazane waqala washaya u5 waseyitshela ukuthi ayengafika ngesikhathi sokuthi ngaphuza utshwala okuyinto ade beyiphuza bebonke. Emva kwalokho-ke kwacaca ukuthi lo muntu wesifazane akasamuzwa nhlobo lomlisa ngoba akasasebenzi, kodwa inkinga akasenalo emuva asenale phambili ngoba nakubo bakancede kwenzeka leyo nto baphuma kuyena naye waphuma kubona. Sikhuluma nawe nje uhlala eSheld lo muntu wesilisa, kodwa wayekade ethatha umuntu wesifazane emdonsa njengomuntu ozokwakha ikhaya la kubo.
So umuntu onjengaloyo ke uma efuna lo muntu wesifazane back ngoba uyazi ukuthi wathatha ubani ukuphi kodwa abasaxhumani ukhona indlela ukuthi abuye lo muntu wakhe wesifazane eze kuye njengalokhu ukhuluma ngesikhafulo namhlanje. Yabo khehla lami njengoba usuchaze kanjalo uyaluzwa nje nawe usizi lodwa lolo. Ngilalela kanjena-ke inkinga. Mina ngumuntu oshesha azwele ngoba ke ngikhule nje ngingababonanga abazali bami bendawonye. Sure. Yabo ngikhule nje ngingababonanga nje uma ungasungibuza ukuthi wakwambona baba wakho noma wakho beqabulana ngingakutshela ngithi cha. Yabo so ingakho mhlambe ngiyikhuthalela lento leyo ukuthi ezinye izingane ezingakhulu ngendlela engakhula ngayo angisho ukuthi nakhona kwaba amaphutha ukuthi mhlambe bagcine bengekho ndawona abazali bami cha akungalona iphutha izinto zasemhlabeni ngoba kwayimina nginengane angithandana noma wayo yabo so izinto ezenzakalayo nje emhlabeni kodwa if kukhona amandla engakwazi ukuthi ngishintshe yonke leyo nto kwezinye kwabanye abantu ngingakwazi ukuthi ngingenelele so inkingeni yalomuntu njengoba uchaza wena uchaza ngalendlela ochaza ngayo lo muntu lo ngingamsiza khehla lami and futhi ngenza sure ukuthi ngimfayela lamabutho lawa anokuganga ngaphakathi ukuthi uma ekhafula enqunu ebusuku izinto engisho ngoba isikhafulo khehla lami mengase ngichazele ukuthi sisebenzisa kanjani ukuze sizokwazi ukuthi sibe nama testimony ungathuka abanye bathi ubuthakathi but mina mina ngithatha lezi zinto lezi abantu abayibuka ngathi zinobumnyama ngiyisebenzise ekutheni zikwazi ukuthi zilethe ukukhanya empilweni zabantu izinto engisho into eyenzakalayo la khehla lami ngiye ngithathe isikhafulo ngisinikeze umuntu shuthi uma sisebenzisa sikwi-sachet nje mhlambe nje i-sachet engaka thatha uhalf okusebenzisa ebusuku uhalf okusebenzisa ekuseni mevuka lalela ukuthi siyenza kanjani lento le ngimnikeza nempepho yamawele esuke inemithi yenhlanhla ngaphakathi sho njengoba le mpepho yamawele impepho yamawele angithi uyazi ukuthi imele inhlanhla ukuthi kakhulukazi abantu mebecela izinto zempumelelo basebenzisa impepho yamawele shuthi uma usuyithake nezinto zenhlanhla ngaphakathi omkhanya kude bani yabo zonke lezi zinto lezi uyihlanganisa mase siyigrindile bese malokho uyayivuvuzela kule mpepho yamawele shuthi uma usushisa le mpepho uyasho ukuthi ke wena wakasibanibani ngicela idlozi lakho lithambise ngicela kuphi manje simcela edlozini ngani ngempepho yamawele ngoba yini ekwazi ukuxhumanisa nedlozi impepho angithi so mesikuhlangane nezinto zenhlanhla ngisenzele ukuthi idlozi livuleleke ngoba manje awuzile shuthi ngokubi ngoba idlozi melike lahogela lento osuke uyenza liyabona ukuthi cha ayikho into embi eyenzakalala into eyenzakalayo la kahle kahle shuthi kufuna ukukhanda into ethize yokuthi umntana wethu ahlale ngenjabulo agezeke yabo so into eyenzakalayo lapho mesiqeda ukushisa leyo mpepha akucela edlozini umuntu wakhona kusuke lapho athathe lesikhafulo lesi asibeke la uma sibeka ukhipha isandla ngaphandle umzimba usala ngaphakathi senzelani lapho senzela ukuthi meyohlola ungabonakali wena kuthiwa umuntu athe ngibone ngathi khona umuntu wesifazane lana ngibona isandla somuntu wesifazane kanjani ingakho ufuna ukuhlukanise esinye isandla siphumele ngewindi esinye sisale ngaphakathi bese emva lokho wenze njani bese uyakhuluma khuluma ukusho konke ufuna ukuthi kwenzeke musuqedile bese emva lokho uyaphephetha nakhona uma uphephetha awusondeli ukhiphe ubuso ngaphandle ushiya uhalf kuba uhalf bese emva lokho uyaphephetha uqeda ukuphephetha bese ungena engubeni uyalala uma uvuka ekuseni thatha lelo phenti kade uligqokile thatha ulifake emanzini aclean shukushu ukhipha insila yaleli phenti lelo usuligqokile bese uthatha uthathe lezi insiza ezizobeyisele zesikhafulo ezinye uyifake kuphi uyifake ngaphakathi ebhodleleni kanye nalamanzi lawa okungcola kwephenti lakho bese emva lokho uyaxukuza uma uqeda ukuxukuza kumele uthole into engathi isithombe kanje isithombe noma ese-ID ngithi abantu ese-ID ngoba isona esigqibeka kalula so uma uthola ese-ID usiprintile bese uthatha leli bhodlela lelo osuke usuhlanganisile kanye nensila yakho kanye nalezi insizi lezi zesikhafulo bese emva lokho uyaphuza awugwinyi khehla lami izinto engishoyo uyaphuza awugwinyi ukubeka la emlomeni bese uyasikhafulela lesithombe uma uqeda usikhafulela lesithombe bese usho yonke into uma usho yonke into ufuna ukubuka iy'nhlamvu zamehlo kulesithombe izinto engishoyo khuluma usho yonke into uma usuqedile usigqibe lesithombe ngaphakathi uma uqeda ukusigqiba vala umgqumo usifake njalo emgodini bese uqede lapho usigqibe lesithombe bese uthela uthele lamanzi asele ngaphezulu bese uyahamba awusabheki emuva
iyona into esuke engilethela ama-testimony abantu So, babona bebuya la ekhaya. lento yenziwa umuntu wesilisa iphinde yenziwe owesifazane. Yenziwa umuntu wesilisa noma yenziwa umuntu wesifazane. Ngoba thina singabantu abanenhlola ethe chithisa kayiningi ade ngikutshela ngathi indoda yekhala ikhona olunye futhi eluthi angimazi ubaba labo bantu ke sike sizama ubathole lo baba likuphi nakuphi la kodwa so far kuyingcosana kakhulu la sikwazi khona ukufinyelela eduze simthole ubaba sisazama namanje asikakwazi ukwenza abanye amaphathi sesibathole lo baba nxa ukuthi abatholakali kalula. Mawukhuluma ngesikhafula singabona ngelinye ilanga noma unaso yini isikhafula singathi ngikhafula ubaba wami sengiyamazi igama ngiphinde ngikwazi ukumbona abuye ngqo ephila. Yeah, kahle lami zikhona izinto zokulanda izinto ezilahlekile into yokuqala ngithi uyakwazi lo. Okay. Zikhona izinto uthola ukuthi mhlawumbe ezokutholisa umsebenzi. Yabo nje akhona amabutho athunywayo ukuthi ahamba ayoyenza into ethize. So ukukhanda into ukuthi mhlawumbe umuntu alahlekelwe ubaba wakhe angiboni ukuthi kungaba inkinga. Kulula nje kakhulu lo ngoba kusuke kuyigazi lakho. Sho nje kahle musa umuntu okwazi ukuthi mhlawumbe ubaba akwazi ukuthi abuye alibone ikhaya ngoba ngesinye isikhathi angithi phela umuntu umehambile uyazi ukuthi uhlala kuphi. Sure. Kulula kakhulu uma kanjalo ngoba ke kufanele sithole lapha inyembezi zakho mesithole inyembezi zakho kuneyinkambi esihlanganisayo bese ngalokho ke uyayihlanganisa bese uyazenza zome lezo insizi lezo bese ke ebusuku uyamkhafula ke Naye boyiyana. yeah. Okunye sifuthi sikwazi mhlawumbe ngesikhafulo sakho lapha amapholoba sasigoqa ukuthi ongafisa nje ukwethulela ababukeli bethu ngesikhafulo sakho. Ukuthi yini engifuna ukuthi abantu bayazi. Mhlawumbe sishiyayo thina wena ofisa abantu bayazi. Phela yazi mina ngizokutshela into eyodwa ngithanda ukumotivate kakhulu imithi yami. Ngishaya isifuba ngemisebenzi yami esikhathini esiningi ngoba nginama-testimonies. So umuntu mengene epagini lami ngoba umuntu angangibona la elentuzaneni eBlack Life asho ukuthi hayi lo ngathi uyayigangela mina ngithi mina uma ungena kwi-WhatsApp yami ungaliwuli umbingelelo nje vele ukuthi mkhulu bengisacela manje ukuthi ufakazi ngibone ukuthi ngisiza kangakanani ngizobe sengikutshengisa abantu abaye basizakale ngezikhafuna nani ngoba abantu mabengibuka bafike babone bathi awu lelitsathatha lo muntu nje lo cheese boy lo uzokwazi ukuthi angisize kuphi akhohle ukuthi phela cheese boy nabo khona ukuthi mhlawumbe kune background ethize abezama ukuyibalekela zambamba yabona into engisho ngoba mina uyazi nawe nje hlezi interviewer ngakuchazela ukuthi ngakhula kanjani nami bengumfana futhi ogezayo yabo uthanda abantu besifazane oyithandela isketi yabo nani but kodwa ke kwahamba kwagcina kuba ukuthi ke izinto zesintu ngiyazilandelela ngoba sezingifuna ngila and mengizilandelela ngoba nginobuhlakani ngazo zagcine zingihaqa zangihlala zathi ngqi kumina njengoba ubona namanje futhi nakhona sengithanda ukuthi ngaziwe endaweni ehlukahlukene. Bayafuna abantu ukwazi ukuthi utholakala kanjani awusasubachazela konke nemninengwane. Mina ngise Joburg. Okay. But akusho ukuthi mengise Joburg izinto zami ayikwazi ukufinyelela kunombani yabo ziyakwazi ukufinyelela Cape Town ziyakwazi ukufinyelela eThekwini ziyakwazi ukufinyelela ko-PE koMpumalanga ngeKorea yayizinto engisho uma ukuthi useJoburg uyazi ngineyimoto engiyikhiphayo imoto engiyikhiphayo ukuthi abantu bahambe bayodilivelwa mahala deliverers go keep mali musu deliveliwe usibona ngani sibona nge-proof of payment bese usenda i-location yakho bese sizaqathatha sifike sikunikeze lowo muntu loyo bese mbalokho ntambama ungena kwi-group la kwi-group esikufaka kuyona ila sifaka khona wonke ama-instructions usungena nenye ingxenye lapho-ke uyalalela nawe ngabo 8 ebusuku ukuthi isetshenziswa kanjani into ethize kugcwele kuthiwa mfi lapha egroupini but asivumeli muntu ukuthi akhulume asivumeli muntu ithina kuphela o-admin abantu abakhulumayo ngayizinto engisho bese emva lapho ekhehla lami nginesigodlo abantu bebengafuni ukuthi badeliver bafuna ukubona mina ngqo kumele beze Friday Saturday and Sunday ngisuke ngivulile ngisuke ngikhona ngoba ngisuke ngenza ibhavu lapho ngiyalithanda ke ibhavu ngoba abantu abaningi basizakala khehla lami kakhulukazi laba balahlekelwe imisebenzi abangayithola imisebenzi abafuna ukuhlambululeka abaneyinkinga sifike sihlale lapha phansi
umuntu angithi uyazi ukuthi angihloli ngihlale lapha phansi umuntu ngimlalele inkinga yakhe bese emva lokho asho ukuthi mina mkhulu no A no B no C awuxazululeki ngibone ngathi nginesichitho kunezinto ezingihambayo la ngithi mina ubukhuphe lobo yabo ubukhuphe shothi kahle kahle njengoba subuhamba kanje kuzohamba kuhambe ugcine kuphenduka kuba yini ugcine kuphenduka kuba izintwala zengulube izintwala zengulube zimhlophe and uyazibona uma usuzithintithile ziphansi zingathi ziyaqhwisha zithi kanje nakhona zihamba ziyonke indawo la khona uboya bese emva lokho ke sikunikeza into yokuthi uqhuma uyisuse lezo izintwala lezo kodwa kuqala kubukhuphe kuqala nomunye uthola ukuthi lapho umunye unani nje mfowethu angifuni uqamba amanga siyahlala nje phansi simmixele sifake nobulongo ngoba ubulongo kahle into yokuthi ke ikusondeze kakhulukazi nedlozi yabo ngoba sisuke sifake nemithi yalo futhi idlozi sikusondezele nedlozi ngoba uthola ukuthi omunye umuntu unesichitho esakhiwe yithonga unesichitho mhlawumbe esakhiwe idlozi lakhe so uthola ukuthi manje idlozi limncisha limthathela yonke into ngenxa yokuthini ngenxa ukuthi akasalinakile bese siyakukhandela leyo nto leyo ukuthi nawe ube umuntu osuqala ukuthi umuphahla uzwakale khehla lami yabo so izo zonke izinto engizenza kephi esigodlweni lezo ukuthi abantu bakwazi ukuthola ukusizakala bathole nentokozo yokuphila nje emhlabeni kukodwa mfowethu asibonga kakhulu ithuba nesikhathi sokuthi nje sixoxe nawe sazane nawe nendlovukazi sibonga kakhulu thank you very much jabulile namhlanje ukuthi ke umnikeze ithuba mfowethu ukuthi akhuluma ngoba phela bahlezi bebuza ukuthi awu yini wakinatela umkhulu nje wangakhuluma yena kanti hawo namfowethu uyazi kusuke interviewer mina kodwa ngiyabonga futhi umnezi ithuba naye thank you mfowethu thokoza sibonga kakhulu ke ngane zakho sithemba ukuthi ke nifundile nacosha nakuthatha nakubeka emgodlagodleni wena into ekhona ke la ngane zakho ukuthi masimention ama-shows wasiwenzayo umkhulu mayisekhona la sikhuluma naye sibuza ukuthi akungakwazi nabantu basizakala asibuzele ukuthi masofika lapha bese uthi ngathi kwenziwa mahala cha ngane zakwethu nikhuluma naye nizwana ukuthi leyo nto yoyenza ibiza malini uyena ozosho iprice senikhuluma nina nobabili imfihlo yenu nobabili ifuthi igcina kunena nobabili asike sidinga ukuthi ubuzo ochazela mina ngoba mina ngisiyeni melaphi uyeni melaphi okwami kwethu luhlelo nginitholela abantu nizosondela eduze kwabo nikwazi ukusizakala le gama lohlelo ke impande zama-Africa la Black Life TV nisale kahle The Black Life TV.